District Mahila Congress Committee MIP Kimi Aphan Kedeng Karcho. West Karbi Anglong District Aphan Birta Kimi Sonpli Asahem Ki Kimji Adi Maklong EM Rup Singh Teron Kelang Charida. Bokajan Simena Koraputhak Ason Akimang Padosi AASU Bokajanaro Kachesong. Kardom Pinigar Beng Long Life Prime Tama Berta Longpen Nili Berta Thanmang Phi Sami Julie BP Nanarjik Tha Bertang Tonpen. Karbi Anglong District Mahila Congress Committee MIP Kasang Terangpi Arpu Penchi Oderapi Pini Akimi MIP Rina BP Aphan Kedeng Karcho Padopon. India det piarlo Congress asong ajakong nangkang duga por hotsi Karbi Anglong Congress asong longta song ajakong nang kibob asonsi dokoklo. Lake kedamtang wo signify crazy arni kangtang kring Congress asong japi kasang terangpi Karbi Anglong District Mahila Congress Committee MIP Arpupen chi obublo. Alang li Arpupen kachi onang ko kathe kachepaklang atengke Karbi Anglong District Congress Committee MIP Khorsing ingtike Congress asong kapangtang jia phande ke claim kali BJP asong kapangtang lokjia phansi keklem pusi akoy biponlo. Kasang terangpi Arpupen che oderapi Congress asong along inut keklem kedam kachepadok bangpi Rina Bepia phan KADMCC MIP Kimi Arpu pekponsi pini KADCC asahem along kedeng lapen karcho amai padopon. Bangso karcho amai along Karbi Anglong District Congress asong japo asong japiatum chetong dunsi Karbi apohopen MIP Kimi aphan karcho padoponlo. Laso ahut Herangkia Thengno KADMCC MIP Kimi Rina Bepi Kaningja Tengke Karbi Anglong along Congress asong ajapong kapangtang ponjia phansi nilipan Mahila Congress MIP Arpu nang pekponlo. Lasi nili Congress asong japo lapen asong japi doan aphan nilihin pen kachuro pajir pondo lapen kebangji arni setami nili Congress asong ajapong kapangtang ponjia phan unanke bor iponji pusi KADMCC MIP Akimi Rina Bepi Ninje. Tumpen pilih hanakar jute dulu, nangli tumpan nakero pilo, nasi pilih pahan Mahila Kongres Presiden Arpunang Pekonlo, nasi nili pahan Kongres kapangtang ponji apansi Arpunang Pekonlo, lape nili ke senior pilo, apotsi nili, lagado kabe ke dia pahan Kongres kapangtang dia apansi nili cisik ponlo, nasi pini. Presiden ang hoy dan cini ponlo. Bang jilangar ni ke damtang a reporter tengke blok Mahila Presiden atumpan arpu pipen aman kitipen mondol Mahila tumpan ke klempon kapangtang jia pansi nili cisik ponlo lapenon ke bangji election setame sorlo tum ong dung pen abut kapalong jia pansi nili klempon po lapen cepadupo. Alang li kaningje thu atengke Karbi Anglong along Blok Mahila Congress Committee Long Troxy do bonta kedamtang MIP barima bangke alam pensi arpu pe konchotiti seta nona bangke nili halahai Blok Mahila atumaphan athak pen nangkapen khat arona teng pensi arpu pe konji pusi MIP Rina Bepi Ningje se tekerokole ji nirdek dise hemute আজি নতুন আমাৰ সভানেত্ৰী বহিছে আৰু ইয়াত আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা একো ইয়াত ক'বলৈ নাই আৰু 3 নম্বৰ কথা হ'ল কি যোনটো নিয়ম আছে যে এটা ডিস্ট্ৰিক্টৰ মহিলা প্ৰেচিডেণ্টে 3 বছৰতকৈ বেছি সভানেত্ৰী হ'ব নোৱাৰে বুলি এইটো এটা নিয়ম আছে এই কাৰণে শ্ৰীমতী কাছাং তেৰাংপিয়ে নিজৰ ৰেজিগনেশ্যন দিয়া আগতে তাৰ এদিন আগতে অলৰেডি ষ্টেটৰ পৰা আমাৰ ৰীনা বেপি ডাঙৰীয়ানীক সভানেত্ৰীটো দিয়া হৈছে তেখেত ৰেজিগনেশ্যন দিয়া আগতে অলৰেডি তেখেতক চেঞ্জ কৰা হৈছে এইটো বস্তুটো মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক কাৰণে মানুহে এইটো ভাবিব পাৰে কিন্তু চবৰ সময় আছে যে সেইবিলাকটো সলনি হৈ থাকিব এইটো পাৰ্মানেণ্ট বস্তু নহয় ইট ইজ নো ওৱানছ প্ৰপাৰ্টি দেৰ উইল বি অলৱেজ চেঞ্জ অফ গাৰ্ড এইটোতো আপোনালোকে চবেই নিজে গম পায় ছুপাৰভিশ্যন কৰি আমাক ডাইৰেকশ্যন দি আছে এইটো কৰিব লাগে যি ধৰণৰ মানুহক কি সহায় কৰিব লাগে বাহিৰত মানুহকেইটা কেনেকৈ সহায় পোৱাব লাগে গভৰ্ণমেণ্টক কি কৰিব লাগে সেইবিলাক চব আমাক ডাইৰেকশ্যন দি আছে বেছিক আমি কাগজ দিলোঁ কেমেৰা পাৰ্চন ৰচন হানছেপেন সাৰ্জিব পাথাৰ কাৰ্বি আংলং লাল
Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Tuliram Ronghang Alam Toya Tengpen KAAC EM Group Sing Teronpen Mai Ke Phating Pini Hamren KAAC Branch Secretariat Asahemalok Mai Ingni Mai along Land Advisory Board BDSR Joint Secretary ARO SK Mondol Board Chairman Doan Lapen Hamren Municipal Board Chairman Pen Ward Commissioner Doan Chetong Dunsi Ing Thimlim a District Kebanji Ahem Kikim Ponjia Phan Adi Maklong Kijong Ponamai Ar Sigjit Pen Chingwai Pon West Karbi Anglong Ararphan Birta Kimi Mate Isi Thedung Kaya Phurki Molongta Dupo Laswa Puthak Pini Hamren KAAC Branch Secretariat Asahemalong KAAC EM Group Sing Teronpen Mai Chepahim Phubonsi KAAC Branch Secretariat Executive Officer Sona Terangpen Mai Ke Pha Alamthe Anparta Kapachini Asai Angdeng Pechunpo Mai along KAAC EM Group Sing Teronpen Sonpli Thedung Asahem Kikim Ponje Alamthe Klardak Pen Thanpong District Kangthim Kebanjia Phan Longle Akinang Soralam Thejai Ponsi Hamren Angkang Awartin Alongta Ward Commissioner Atumpen Chirikre Pho Alongle Keraikom Pidonangji Poalam The Thanpong Longle Kinangjian Adimaklong Jongderapi Mai Pachikaksi Adim An Humridam Bangso Kahumridam Hut SP Colony Ahem Kikim Ponjia Phan Ward Number Pho Kaparlo Umnam Dumping Ground Adungsi Pekonlo Judicial Court Chiri Phokep Grade 3 Pen Grade 4 Colony Kikim Ponjia Phan Lapen Secretariat Asahem Thipo Kikim Ponjia Phan Longle Langchari Pon Pinpur में केदामतांग बुसिकनि फाइसिर कैप आर्नी आसाम स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा नांग काहुमरिया हुत लामचाक काचिपि पोनातें चिक्लो इजोनांग बंग हामरेन रोंगसुपि आंकांगलों एसपी कॉलोनी जुडिशियल कोर्ट 3rd and 4th grade colony lapen secretariat office ahem ki kimpen district kangthim ki piponjia phan dr himanta biswa sharma pen hukum ki piatengsi pini adi maklong along kelang padodam bangso kelang damahut Karbi Anglong Autonomous Council EM Group Sing Pen Kaningji Ponatengke Longle Jongsi Hukum Alo Kilong Lote Sai Amo Abangke Pangcheng Pon Hipopusi Ningje Pon Department Kapre Pre Junior Head Bang Pola so Putha Chingwai Polo Pen Kenang so Bangke non son plielang La so Putha Pasi Kedamtang Asama Minister Himanta Biswa Sharma Banglo so Lamateng Pen Council Nitum CMM Sat Pen Chingwai Si Pini Bangke Council Secretary Tum Pendor ARO Yaso Tum Council Tabanglo Ladak Son Plelam Si Pini Bani Tum Langlo Isi Bangke Chiri Pharu Si SP Colonia Pan Nituma Asat Chingwai Pen Adim Langnamlo Adun Thu Bangke Grade 3 Grade 4 quarter Chiri Poke Farman Labang Tani Tuma Adim Langlo Pekanang Sonai Bangke Judicial Court ke Chiri Poke Nai Puchita Society Nangpo Taso Adim Tani Tum Dak Commissioner Chairman Tum Chingwai Sarsi Secretary Tum Chingwai Sarsi Adim Tum Langnamlo Penisi Bangke Dake Secretariat Building upon Kadwe Chiri Paruni Puta Frank Puntang along Leateng Chiri Paru Piso Secharong Lady to Dak Langlo La so dim long Siamsar Pupang Daxi Compact Dopo Daxi VIP to VIP Dopo La Pendapasi Sport Complex Donang Po Kadwe Daka Frank Kelangtang Council Pen Langtang Chiri Paru Piso Sadim Tum Dak Langlo Pini Longle Kelangchari Damahut Karbi Anglong Autonomous Council EM Group Sing Teron Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Border Chairman Richardson Hanse Minority Board Chairman Joy Singh Tiso ARO Nilutpal Rongha SK Banghini Harsing Bendanglo Ki Ongdum Kethe Kidinga Tumta Chetongdun Hamren Pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Tangtenon malam so dihina mo phan bir rain tol monik sana MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelang, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong. Where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest
Dress and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihina mo piputot biotar jothuiglona. Bokajana longkedo Simen Akora Putak Sonpli Akimangpen All Assam Student Union Bokajan Aruatum Kachesong Padoponsi Prime Minister Aphan Panongsi SDO Civil Aphan Pinpura Lokapajir. Pini All Assam Student Union mate Kihekpen AASU Bokajan Aruatum Bokajan Simen Akora Putak Asona Sona Kimang Padoponsi India Prime Minister Narendra Modi Aphan Kapanong Pinpura Lo SDO Civil Bokajan Subdivision in Church Aphan Pajirpong. Pinpura lo along AASU ke jonga tengke COVID-19 penajok kapre along rialong kachongda dunabang puabang piatum sai job jepen hem chebang nang kokne la soa joini nona lang itum ajara hinta claim mo bidallo la si bokajan semena koralong hal hai abang puabang piatum aphan kachongda abar sai pekponji la pen bokajan semena kor pen nang keter ker aduk hei hui pen te bok terai ke do arong araratum penang anakisung chetong nanglo la se hala hai aketer ker aduk ke khangji aphan sai deng ponangji anparta bokajan simena korpen kapre kaching thura sai claim ponangji pusi pinpura lupen ki hang padupondo bokajan pen ananterang karbeng long lai rong photrok arong arat aning ka chetheklong umlong aroy ke don pet atheng pi adolong ke henu penajok arniwang kachelat bangsuri araratum kedam kewang penangana ke sung lapen ok chekong brom pensi kaiketa cheleng ponang bomlo bithung reng thama constituency angkang arlo kolonga ahawar araratum aphan kedam kewang along kerai dunver umlong aroy along ke don pet atheng pi adolong kaheno dagajok rat kaningri bangso atheng pi adolong kahino dagabangke kolonga awai kang araratum aphan thedung katora nang dukoklo bangso atheng pia dolong meter ingkoi thongkep anbak aja kiding doji lapen bangso adolong atheng pi kithu era jok gari kedam ke bangji aphan akatora thedung dokoklo bangso adolong pensi kheroni jengkha menmiji telehor kuthepi dongkang mukam penchenglok rong photrok arara bangke chilengpon ilu lase bangso atheng pia dolong adim along kithir thep adolong kaselam ponthuji aphan rada hinpen KAAC kacharia tumaphan chuningri padupon Newsdesk report Karbeng Long Live. Tang di pini prime time berta ke lapon sigang toniglo dome thakme ajo ki me.